mark'ayta pachimuspa kaykichik sapa ujnikichikman. Hermano, hermana, maykusisqa kani noqa imaynata qankuna qillqarimuykichik kay comentarios urapi mayqinchus kasan sutiykichik icharis chantapis mañakuynikichik. Diostataq yapayninwan kunantiyan noqanchik ñawpaqman lluqsispa kasun. Chayqa kanantiyan sumaqta yuyarisqa noqanchikpaq. Kunantiya kicharispa kasun maychus kasan kay carta Colosensesman 15 chantapis chunka soqta chikllashqan nina hinata. Cristo parlasqanwan sonqoykichikpi allin hunt'ata kachun. Qankunataq uhkunawan yachachinaykichik tiyan k'amirakuspa tukuy yachaywan. Señorta agradecekuychik tukuy sonqo salmoswan, himnoswan, espiritunman hina takiykunaswan ima. Ima linduta kunantiya Diospaq qillqasqan parlawanchik. Tukuy salmoswan, himnoswan alabanachik kunantiya Diosninchik tataman. Kay yaki tiempopi munasqa kuyamasi, yuyarispa kanchik masqa runamasinchikñachus wañuspa kasan. Ñawpa tiempopiqa kikin millay onqoy karqa. Chayrayku doctores ruwaspa karqanku inventarqanku chay vacunasta ichari. Ajinallataq kunan tiempopipis imaynata onqoykunas tiyan huchaqa millayta ruwaspa kasan kawsayninchikta. Maychus coronavirus hina kasan kawsayninchikpi tukuy huchaskunaqa. Chaytaq wanchichiwasanchik, chaytaq noqanchikta mana allinta kawsachiwanchikchu Diosninchik tatawan. Chayrayku kunantiya Diospaq qillqasqan k'amikuwanchik ichari imaynata noqanchik prevenisulman, imaynata noqanchik hampita hina vacunata hina churaykukusulman espiritunchikman mana kay millay onqoykunasta huchamanta apanapaq. Chayqa niwanchikña icharis takiykunaswan, himnoswan, salmoswan alabaspa kaychik Señor Jesucristoman. Chantapis ama qunqaychischu parlayta kawsaynikichikmanta maskatachus ruwarqa Jesucristo o ruwasan kawsayninchikpaq chaymanta parlaychik waqkunaman nispa. Devoción matutina niwanchik hinata. Sapa ujninchikpis onqosqa kanchik tal vez mana coronaviruswanchu sarampiunwanchu, pero ari noqanchik onqosqas kasanchik tukuy huchamanta. Chayrayku noqanchik necesitanchik vacunanchikta. Chayrayku noqanchik necesitanchik chay prevencionta ichari. Maypi noqanchik tarispa kasun chay vacunata tukuy huchaspi oracionpi. Chantapis nillawanchiktaq ñawirispa Diospaq qillqasqanta. Sapa p'unchay payman rispa. Mana en vanuchu kunantiya kaypi kasqaykita qanqa. Uyarispa kay devoción matutinata mask'aspa tukuy sonqomanta Diosninchik tatata. Ajina sutyaymanta uyarispaqa noqanchik prevenisanchik. Noqanchik wisk'asanchik sonqonchikta yuyayninchikta tukuy huchaman, tukuy mana allin llank'ayman munasqa kuyamasi. Chay yachay kanantiyan kunantiya sapa ujninchikpaq Diospaq bendición ninwan kanachik kunantiya.